Manje wena Msizika awuvuki kusile manje-ke yini indaba usuyikhipha leya ndaba kaMpungose yemali ngoba mina ngisho ngathi ngiyakuhlebela ngathi ungayidedeli manje nje uyabona umthobisi lento isimphathe kabi. Heyi uJobe yaze akamthandeli omunye umuntu into enhle. uJobe manje sezwe lika-10K umuncu nje lokhu kusihle akekho mnandi. Bengishilo ngathi ngiyahlebela leya ndaba. Kodwa-ke kampela mabuwe Msisi uJobe yini nje ecasulwe yinto enhle kangaka kanti indaba umlando omuhle kufanele kufihlwe. Hhayi mina ngeke ngiyifihle into enhle kodwa nawe bengithi phela ngiyakuhlebela mina wena suyayibhutshuza-ke le ndaba. uJobe nje akayithandisisi le ka-10K iyamgulisa angakaze awuphathe u-10K kodwa uMpungose sekwazi ukuthi alekelele mina ngo-10K. uJobe nje lento ingigulisile seyibona impela ukuthi umuntu useless ngalo 15 rand wakhe usejabhile bengayazi limfihle engaka uJobe kodwa uthini ngomsizi usengibondile. Hayi yabona umsizi bafethu Mthobisi ngimtshele kahle umsizi ngithi ngiyamhlebela leya ndaba uyayidedela yena.